Ubah proses ti saukmi MLA ka Maulai constituency ulaong baka jingbamla jongka sarkar jela ban penurlong yaki babun kimat jing kajait ben rio hak ni kisnem baladem kalong namar ba ulakam sensyar ya ka jela udan hakti jongka National Party kiba hab an perkhat ya ka party habarok kawai kari amban perkhat ya ka jela dengan page ini nama dengan page ya kan NPP NPP kan masuk dengan NPP dengan National Party NPP kena plot porthan habe NPP kena plot porthan habe isu berde je cai berdeo tapi ko bolong mata he berde berde ngom plot porthan dan NPP ke plot porthan habe isu je berdeo kata ngalong ILP ngadi ban yo kata mda ko kam kata kalau habe berka barka ban prung ye khasi jentia khasi garu language ni isu ko sun ngayo yo kata de lamun kita ke main issue iban nakaliang juang ngala ibha kalong ba nakaliang isno party kem long interest han ngi ki baro biso khamtam ngi long consent da batag en flong ngi consent da batag illegal immigration ki breo ki ba na bar ban rong iba kan ngi illegal biso kembut mutayo mo dia imur ki Bangladesh bat ki we de ngi long consent ngade ki breo ko beret de happening ngi beda ka national party pede ka they are not border for the nakabanta jongi makini kapan berkat pada national interest pada national stream they nak berkat namda ka jongi they tai di be chuchu ka be ka bunga imana langi phaji BJP ro daga bai BJP la bai congress ro naga yang chiki kan no mentang rai they have to take the confidence from the center from the tingi hang ni pada ka long daladi dia